Nyenetwa Veronica Siombua na tendeni wa kilungu cha Thambalala muthenya wa umuthi nina yokwatyo vonde vala watinda nesa na indi yundo ikalende uthumwe tukabikie na kwata motao matona kuangamia misi itu matona kuangamia ndusi itu na mutwana oketho bandu bakutana kwa kila umonela makumbo moka kana mathina moka tukethwa tena undu tutona kuangamia mitwana yitu ingi na indi wathanda tu muthelu kwitha tane ne yeyulua mathinala kana sinduila nene itona tuma mutwano ubaluka tona kimweni patena unena nyamusio chakeli utekwia andu maku kana andu mamusi waku na nyanya mwanyanya ula waile tena cha katatu tuona ni andu matekwikiania yu muthenya no mutheti 13 nese yo mitwano itona kuboa hata andu matono nyanda wasiba mitwano ikaboa andu matona kwikata nikenda mitwano ikaboa onela kwethwa na mathina su tunabikie nonena nisia wathanda tu muthelu ni undu wiba utona kwikwa nikendokethia mitwano ni yaungama kinukino yuko tendeni wa Facebook na YouTube ya Mutongo TV/FM official na ikuke ya kila wathanda tukwambia saili na miongo ina sia wiyo nyenetwa Veronica Siombua wili na dawi na ikulio iyo ikoneti mutwano na ikoneti kana undu kwenda kutawani mutaiwito bikia na otumanthini wa namba ili 3 kenda 1 tikalibu sana Reverend ndino wa kilungu kito. Asante muno Veronica watu wata yendu yenesa Yesu no ndangite amen nango yakwa ni kumwenda ngai kitungi ya ngai mube yanundu wa maundu manene ala nonete ayika na muno kona aibo cia mitwano kilungune kitu cha Thambalala pa Mutongo TV nundu kwa ingi mangu nite simu maimbia mitwano yo ni mebou na alangi makambita tayune kundu kwita wa Narok kwa Pastor Muthukumi wangayo kwitwa Godfrey na muka wake Priscilla na kanisa wa Narok kwa Masai kwa mweme wao kikamba matotunia kambia Thambalala wina mwitu wa Siombua referend to yumabo na indi nyendina mubeya kwa ngai ngiwa kwenye vya muno nundu uone wiko wangai eweka Siombua ithu inondu wa kwikathia atyo ithio kutheya byu na tuyasia ngai witu ni osendaya na tuyasia ende na ubosia mitwano nundu ethi wabe bandu bena thina na kupena wito munene peta wa mitwano ko nyendina mubeya kwa ngai na ndo sengethi nyingi nasio sa si andu mamumandu ndolwa ni kindu akwa family yeta wa ya muthiani katata ena mukapenina banambi yewe ndwe maulilika na mkindu aku na iyo lasima na nengendia mukethia na ndo sengethi sio ndena sio sa na ni mubeano ndu wangethi asante mitwano ndina mathina na kila mutwano ndo ithana mathina ala mago lakini chabata muno byutuko mana ila thino sumila anu matona kwikata nikenda mitwano ikapoa asante mwitu wa Siombua nundu wekulio nundu ni ya mwanya muno na niyo tunene au mundi nundu chawo kila mitwano kila mutwano no mata ni mutwano wow with mathina mitwano ya mapasta isi ni matu maete ya mathina kithia wa ona methame ona mathina urona uko mwa musewa kande unenya na akigibetie jare kio munene na ona mainene na siena muka Sono ya mabisho ya ashiriki mona athukumi manga like ukithia we uwe kivetikina thina wa muume kenda utwa ya pastor na no useo actually nundu ni andu magitwe ni ngai mekale bandu bangai ni mama represent ya ngai lakini oba mwena uti andu mathina mo maina mathina na kaula ukita wa athukumi manga ikote wiyo langu mbe wala wa shiriki ona mabishop mena mathina ona archbishops ona maapostle ona suenda au metaboji asume ukuboje ya metaboji ukethia ni mutwa ya mapata mo maku ona momena thina kuni kwasia kila mutwano wina mathina na tuinenea ubo wa indawa wina thina nundu wake nundu satani mumaitha wito satani okita kindu kita wa foundations basis ya sindu nijo satani ukita na chakeli okita anchenda ya ngai ndeto ya ngai bukuni ya Sabuli 11 na musuwa wa 3 wiasia ethi wa mishingi ikathingithwa mulungalu wa ngai akeka ata ko niwo ngwasia satani athingitha cia mishingi
nondo ni wese mutwano waluma kanisa ni waluma mutwano waluma community isawa mutwano waluma serikali ni nsio ila mwe twinena obo wa corruption ndini wanthi ya ito thina ti serikali thina ni family nondo corruption yambile ile ndini wa family kana twasi na sia bindane yewe itoma ndukatuma katena silingi silingi watamu wa mutuma tukani okule na mamu ni nini ingine akwali si ka balance nina nengie mwana ngo silingi ngili akatho tu ndo wote katao nikalake ba kubina gwitu kata wakamuwani na mwendo ndhoye kinana kinangilitie no ndonke ya balance nina sengie muno ndi balance nina ikata unatongewa unatongewa wana keep change na kwanza okakwete sota na ni watho watu ndo tunge twake na yingi mwena kumkili shuali siendo ile nisi adela nenkili ambia yeye ne tio datatu miama silingi tangili tamana na bibi yani watu mia ila nyinga angi mbewa kuni kwasia maundu mathuke ya mishi na kila musi wina mathina na bayingwa mulaika ndini wa musi mukoloto itati mulaika na mutumioloto itati mulaika kila mtu ni mtu wina thina ndikimutwano nundu tutwanite andu tia laika andu memaanisha hata mena limitations kila mundu mathina make Veronica kalikosisi ya Grace umusisi okono thina wake ukamuketi ukazi Grace ni museo lakini kila mundu page zile pe black page and clean page you have 2 pages page mwanduku kila mundu odhuku wake onaniyo pastor ni odhuku wakwa kila mundu useo wake na nicho kitumi utendwa ni kila mundu usisia ona odhuku omosi asio wake no odhuku nongia kono usio kuni kumaanisha sinzi tutwanite mundu wino odhuku no seo mitwano yema kwithi wanathina najikwe kaito swani yo indawai twimekata kauni twe manitwe peni twano itanena na wa peni twano maani bedrooms pemi twano kila mundu wimbesa siake kethia mutumia ni uthini abau mukobecha obe manoti mukoni kana kibeti ni uthina wallet ya mume yichao yuswete mbesa na mukulia mwethe witu yani wo mabau mbithio na musende ndo munenya kwanza no bikie gate-ini pemi twano mingi itekunena indi nienda kwasia kwina ndawa Yesu na tayo amen isi nigwa kauke na vinda na ilita kwasia Yesu yani bayo wagutendao yo mutwano wina ndawa na ndawa yambe ndeto ya Ngai ibukune ya Jobu 22 na Mswami 28 wiasia ukane na undo na ukekika kisungu yasa you shall declare something and it shall happen era mitwano jitu yina thina ndosi yambe ni kunena na eka kunena ni asia etha nwenda mutwano waku boye nanye ni kuya within 7 days no boa mithenyani muonsa watia kingo tabia oyu muumalo kana muyita na baby muumala muyita na sweetheart muumala muyigwa ni ya sangu kuma we sitting za kila bandu sangu nundu mutwano ni museyo chambe etha nwenda boye andika kila muthenya moseo 10 mamu kauka na mamu eme kai mundu uteseo na jila wa mutwa pekindu kisio woni ila ukwase kuandika tiasi ati remember lilikana moseo mamundu moseo mamundu jila wakomanie nake the first day ni chau wa mwendeye Veronica onaitha no tukwenda meko na sindu nyingi pio kindu siasa yambe tamume wakwa pio kindu na mwendeye nendete muno kutoa ni pastor na ndiye ndao toa ni pastor o wa kawaida o pastor any pastor nendao toa ni pastor tabanasia ukethia vema one kai no thete akathesia ndeto na inena kindu ni andika tikelele niwe nela ne wiola kala kama ndaga ndwaite kaita bania ne wia tabani we wacha no uni na kila ngoya iki wana mpata banasia apate kila mandani ki
na musisi aingi hata banyamba kaumia makoti ya kimashiriki wewe ya makoti to italikete anya sema zitoe no nenya wala tena nenya ayana nena nja wewe ntangu mwenda kaitumi imwe utuma ndega ndamwenda aiwana mbati yangia ukethi antitangu mwenda lakini lo waende ino tabania chani convince wewe yani ngwigwa surely mundu ni ula nenda pastor there sietu nenda pastor enda misitali neso ukedi akela kamustali na kamustali wewe anende tu ni wongo asiati kwe maundu maseo mamweme kwe maundu maseo mamukao nendo kukulia balonzi ya ise na ombedu kesi mwendo hangai andika kindu keseo mukaunda kindu keseo chambe wasie mukawa kwani mwanake na ninendete wanake wao wake muka wakwa ni mutheu she's hard working ni muthanga muka wakwa andu ya nesa ona that is ndo yinge muka wakwa nunzia iye siana ona akathuka ba umwithiye na kamubango ka kando unie ka message simoni ajitwa babe na chako thatia wethi andu enda kumunenia wa muswania no ta wina kamubango ka kando bandu kana wasukiwa na wethi awiona tauo andika nunzia iye siana ona ngamutia ndiona mundu mukonze iye siana sili hata silia ithi siana mabisi ya makwa kibetiki chakwa ni chakuye nebu na chansia ya siana kibetiki ni chaumie kwa chati ya kwa choka chekalanye nakwa etha ni kibeti kililikane maundu masio mamume takwa ndia weta mutabania kila sia nkalamato ya manwa ngalilikana noni ya itabania na ngethukese na niso kandiri simone nethukese matabania make utabanetie bandu ndiigwa utabania wambikanesa ngililikana nenda mundu wendete ngai ngililikana ni wendete ngai kukila wailete kwika museo likana no tuthukumia museo wakwa no twakito nyombeno museo wakwa au makila kwacha aende akamande kondo wito wewe na kamubango ka kando wasise simu wewe atu message tu akamundu mukake umwenda wewe ai kweli na wewe andigu mukau mume waku na mundu mukongi andikitwe love aketwa baby yake wa onongea kamutumia visa wake ondo ikitata muthei ju ekana nachu tani cia nachu lilikana mume wakwa atie akange na nyuba hizi niki ukiola isiwe katambo kwa totandia muzeze katambo kwa totandia nitusiokerio mituke wendeni wa kilungu cha Thambalala wala tende na kunena nisia ni undu wiba kana ni maundu meba no maile kwika nikenda mitwano yo ikapoa reverend uyo nawe eta yulwa andu mambe olwa netundo tumoni simoni lakini kindu jine chula mitukiwe ai ngukuya mwana kwa Veronica yukeki ya useo no chule ukalilikana etha we mundu mukane wona mweme we na kamubango ka kando no lilikana asunda amanyuba ninye original copy ninye wambendie tena ninye wambendie niki uko kando liku imwasata mundu asia ono mundu anybody no utonya kwiko no imwele watamundu kona mundu mukana utona kwiko uyele watamundu uyasi undu aitatimu laika uno mundu na by the way let me tell you the truth Veronica no uwo ni gosu kuyi mundu ume ono mwethi o wanthino ethe ni bishop ethe nu utona ka mundu mukoka ange bandu akona kakasio kuona na kwati siandeto ni kindu ile tofauti na kindu ile tofauti 90% ni mate yasia nasia 100% ni wona nundu aume thina wo ni kuona aume mona kendo kathambuku kaseo kia unena nesa na kena winyivyo ni mona kindu kiseo na alamati yasia ndeto Veronica ni miongo kenda yulu wathiana mundu mukombe thukise ni ndo kwetu tabia nesa chawo nethe ni mapasta methe ni meao we are humans tweke yitu alaika kuku yingo mulaika tu yandu menda na jila mundu umewona mundu muka metho menda pe maundu pe sindu siamuka sindu siamuika amuka akiwa sienda onasio
mundu mukawiba kuna cia miongo kenda yulu wathiana ni mati ya cia ndeto kila mundu ume miongo kenda yulu wathiana ni mati ya cia yimani ciata including your husband mueme we chao no kama nyochu no iyo no na to message na ndungana na tio ukita asia mume anyubie kumakane yangi na ninye queen I am the queen in the house na yue na kuye reverend we ubeona thina we na yue ndo nse yu ando mesa kwela ko ekangulie ta yondu mukamba yu ambu ko latya uwi tesa kwela na komba ito niki yu anaba bwa uwe nake mundu muka nibo nukita ju nake kila mundu muka ni mwanake sio mbwa kunthi kuimthoka ila wona ajiri tanthuka pya mundu ngi yona ugere andikoma ugere andakoma ni kwa sio mbwa kwa mundu mukote akagwa kweli ona tulato soso tona tumwa itotoko tutuku to se twikada yumundu ni wei ndia ila ngwasia kwetu wewe tikunenga tikwasia ni wanengane yani wona mundu kukwenda baikwasya winengane kwake ona wona ndwi mutwae ndwi wana musimamo ta mundu mutwae umwenye ni mutwae no create kindu kitawa boundaries withia ndu na munengo thei etha ni mundu ume ni wona kamwili tukana kwa bisini akona baya leloni na no twanite azia ngo yake nini twanite sindu nzio yekada sindu nzio na yetu ala anake mainesa udhala umbo by the way sindu nzio igisa kuthela na yuno mpaka mundu ume mutwanite na akeju twasi 100% ndimona aka na maimenda na ile wamona wamenda wali totapya ngo yaku ati sindu nzio idhela ona nona kake akasio unini ngona kangi na nitindi tio mpaka ni the ni muyanie ni mukoa kwa na ndutunga ngo yaku balabe mu bukau na ndwasia ni nato yekebeti kiseo na nanyubie the best ebindane yeu nundu maiko aingi kundi anena ndia sia point ya mbene ati lilikana maundu maseo ma mundu ala ukwika kana wakwikie lilikana muthenya wambe wa mutwano lilikana jila muona ni yambe ngo yakushwa wakushwa na wakusania na mwewe mwendana remember those times na ngo yaku ni kubwa kindu cha keli ni talk positively thina wandu ingila mathatite na manena kote manena anai manena tayo galera memwania ai na bebe sia bebe ai you nena na mundu twithikisia we mutwanoni na kumama sana akai manena anai akandize menyuka yoti miaike menyuka na ndeto ya ngai ibukune ya nthimo kilungu che 16 na muso wa 24 we asia ndeto nseo notewa ni boasia mabende ewa tiwaje se mwana basi mbo ni ya chao neza ndeto nseo ona mathina maiyata ndeto ya ngai asia usungi omwololo no thiwa uthiliku jila mukoseanite mweme uni mwakoseania na ewite wonwe ukamutabya nesa ukamwani na toiwe ni mundu oko ngona ukansenya waumeta kiveti kicha usia yendi manya obo wacho yani ukamutabya yani itheitu yani utukila shu katwika nesa ukamulilikania ukaweta maundu bwa yambe uneni ulilikanile wiweka na yuja akeli talk positively mwe asanda mume witu asanda museuno ndo ndwa wambumise kwitu asanda nundo mbakia nyumba yani mume wakwa ndikwendete asanda nundo kibeti nacho wikitabia ndeto nseo we mwanake tebuku ya wathi ukasome buku ya wathi so interesting ukuliende ana manena ani alaika kana ajiwa metho mako mailie mama boy nondo siako mwi wako
nsie siako silie yani ndwithia mundu ucio aweta sindu icio yakai mundu mukotha atite akewa makibetiki ko uyu mwana ke kiratite kiana ya ndasi kivuke atite naoni reverend ni andumia nenda matona kwiku na tuiva hatu matethesi na andumia tia nini lakini matona kwiku tuiva hatu manenge ndawa sio mbwe ko benda waye munyo hai ndawa le bosia hii ya mowa wela mebinyai uneone mwenye munyo ibo yo ila yakabona tayo munyo ya andu kwa suyu hai kiburi kota hivi yake ko ita wa ego kiburi pride hivi yake nani pride atambite Paul ndinditsa ona mutu na muno generation ni kwetwa ya Gen Zs in 21st century andu mena thina muno ivindate nange kuna ikaba andu maisi rights yo yuno ndo manya rights si akaimediwe me empowered ya umemega me empowered metha na mbesa me wiani withia on the meyulu tanyunyi o anenete olonge kibeti mume no nenete mukano nenete tete no ya kibeti kisia ilitu siana ile kana itatu ikise biba ndo kisothi ingi githika nenge isiana na kibeti ona wewe naita ona nina siana no niti ona no ne mume ona no ne kale you kibeti ibindate na ibeti na twa ona sia twa kimanya ne jenga kimanya ni pau na nyina ndio ndungi na ninzia iye lakini generation ni ikutwa ma Gen Zs generation ya 21st century kila mundu ewe chao eyulu na yuno tuenda umatethia etha nwenda mutwano wakuboe na mwikale no tanu kuna ilike pe ngoe kuna weke kata ikalika kuna ngo waku ilike tola wathi wa ngoya kwa tana withwe nao lakini reverend nizenye interacted na ndo muno kwanza through show ya kwaitwa Vero Show podcast nenis uko kanena mundu mukaukeria none umiende no marriage kana enda kuma ayikuya nyevero baikino ndajaribite ona museusu wa kwana munenye neza ndo no mukulio wa mukata sweetheart ndekao Veronica lo weto nye ningwelewa nundu bado ndo komena mikwatile ni tu interactite lakini nini sikwa binya wangai kuyundu utatonyeka ila twaini evolve ngai ndini wa maunduni ya ungai alike wisi ngai ni wa mwene mutwana ngai ni wa mwene mutwana yuto kweti oneno steps indi step ya mwiso ya kunenga ngai zila wa mwekea ngai ndu onena na mweme o manani kuma munyani wathika mboyani wiweka wi ngai na kwata ngoya musewa kwa nginena nake ewe Reverend Bishop Lazarus anatuye akama kwate anga sia mume ukakwata na ume maikwata anga siaka wewe wanena kindu it happened it is very true Veronica ni chawo nini sita yunu kuyundu utatonyeka nini si marriage sina thina mwingi nini si kwe mitwano jina thina mwingi na nasi kila mutwano wichao we mathina uwe bayu mote thina na imangu nena Veronica ni nena out of experience nyeni o mutwai ni mundu ni mutwae na nduko nitatwika laane za mabinda onde nitubika ukethya mutwano ngai mo kwatelela akwete maundu amake ni wathela ni watileka nye onengi gatia watileka indi ngai yakalikilela kuni wangu kuyati ndito ino kwasia kunena positively ni boasya na ndito ya mwiso yitawa kubozea mwemeu daily kisu ya kukwatanga muboye daily kwacha wa muka boye mume waku ayewa na ataiwa pembola ya kuboya atekwe kana atekwe ila ya kukwatanga ya kwananga mabinya Veronica ndi ukuyati pe kila kita wako kukwatanga nasi amboya ni methamba jana pe mboya ya ana ila wendi ya kuya silo enena na munyuka ndu kwikata ndu kuoneka yupe mboya sio boja mweme watecha atekwiwika na pe mboya sio boja muka atekwikana na penge sia kuboya yiwe ila sia kuboya yiwe ni muyaini asanda ndu onenga muno muse ula twikalanite nesa mume wakwa nese ni museo ulo kila kidhobi satani ayu ndo ngai hapana ndito yanga ili kenga naye asiati nangai mumbi ya mutendese wiki tata umwailete nangai asia nushio hata kama ni kibaya confess it is good Biblia yaiti ala awau masi ne mawoete ala mena thina masi thina no matethete ni matethekete
ko yila okwegwa uyasia ngai ya sanda nundu nengete mume museo ethani muthuku no gusewa na ngai ni nisi mume wakwa ti muthuku nundu ndwanyu pa mume muthuku tene wanyu ba muthuku niki na yu reverend yu ba wasia onu Biblia ya iti kila tu aikiana taweta na wemi witu nikiki kati but no with the mume oyu don't believe in kila u believe yu kwangeleka nyo uke wasia unengete mume museo no ise pe ume with ya me meta watendi kwa weta naligana ngoradia pe ume with ya kana ndo with ya yu la wambia Veroni museo na ini sinyi ndi museo you ngeka uthuku nondo ni nisi ni wisi kana ni museo ni kuya Veronica mwana kwa na mbithukise nesa pepi nyamune nange wiyuluwa mabinyasu witawa wangai nase mundu no muboya ya wiweka na mundu ni wa muboya inge yiwa yila unena ke ngai no kwaliola we nenu akulie niwe ni namukunie niwe ni na and still she's convincing I'm good ngai mwaliola o mundu omeosu with the tiola yila nake mundu ome waboya kibetike malwaya pe pastor muthuku mi wangai kwitwa prophet Hosea aiwe twa ailwaya ne lwaya yu yila atasia aumen mbaka kaiba ume na ni muthuku mi wangai na ngai amwekalanya nake ni asia kimbithi ni ati muboye onaje wasi ngai asanda kondwa mumo na ni nisi kana bayundu utatonya kakwaku ngai na nene si satani wa muthuku niwe mutolonga cia wia wake ni kuya kwananga pray na undini wa mboya connect with an offering mumisia ndembo umisia mume waku ndembo umisia mukau waku ndembo ndembo kukilia kithembeo nundu wa nyumba yaku pe mutumia kwitwa Job au macia kila muthenya Job muthukumi wa ngai ula wa mutai wa judiciary and actually he was a professor au meacia nyumba yake ndembo kila muthenya ona yumbula kondu wa sanasi yake na kondu wa muka wake ninajua sandaka ufanya kazi. Amen. Wah, katu kibau. Negwatia sese matetheka ne dawe na yukolio kana undwenda utawabikia na utuma thino na 2 kenda 5 wathandatu ukire tukethwa tisungia mukolio asu onde Reverend Tabia sese muno na ukwate hata nikenda tu maluke asante mwana kwa sombwa na indi musaise wito na mwithukisa ni kwendete muno uyo ti Reverend Grace Kalama mutai waku nutonyongwa atia na namba ciakwa cia simu 0717292812 namba lengi ni 0739990304 nutonyongwa kumana na kwa ndini wa Facebook WhatsApp ngunie simu mbite seminar mbite kwaku mwaina kwikenesa ngwendete na wendo munene. Amen. Tuine saa asaisi atuko maneo ninde ni wa kilungu cha twadimwe kwambia saili na miongo yeli sia kiokone wina kwa Veronica Siumbua wili ndo na kuyo cha kwa ilana ni mupea nundu wa kwatamba kilungu cha Dhambalala na TV ya Mutongwe TV ngwatanio ya Mukamba.